Mayambu kurumzari adom yengbiribasi Impact News ni Impact Health Link for a Healthy Manipur da Mayambu Taram noksari ngasi Health Link ta pujarakli ba topic asi cold and cough in children haibadi hauzik seasonal change ka mari lainana angang sing da toina thengnaba anaba makhal ma haibadare layong ama haibadi lok khuba lok thungbagi asiga mari lainana pujarakpani loinana hiram asigi matangda akupa warol khara thambina ba ikhogi studio da lengsinduna leibiriba expert asina Dr.Yaikhomba Taorem, Child Specialist, Angel Children Hospital and Vaccination Center, Uripok, Achom, Leikai ni Dr. Bohan Pamukta Taramukchari. Dr. Akoy Huziki, Adum seasonal change, Akoy aying asa honor pasiga, Mari Lane Angang sing the Hybidi Loku, but Loktung Basi, I'm not doing a thing neighbor. Masigi Horak Pumse, Hybidi Masi Oibe, Oirakpagi, Machakse, causes Sekarino, Oibege, Hybid Kangsa Hobi Handbag. तो देखो लोग थुंबा हाई तारे कोई मणिपुरी देखो कफ एंड कोल्ड से अब ताबा लोग खुबा से या हम देख कॉमन नोइबा अंगांग दो खाई दिकी तो इना थोकन बा अनावन हाई तारे अंगांग सिंदा अदो मियाम नसु बियोर मियाम नसु तो इना अंगांग सिंदा थिना रोपोनी हम दे जो नॉलेज याम बलु ले बिरमनेन खंजे अदो वो याम तो इना थिना बो ओइबनी ना तुम हंजन हंजन सिगी मतंग दा तुम खमीन अब से तुम कानी है न खंजे अदो की सिगी प्रोग्राम में तो बिरिस याम न थागत से अदो मुझे की हॉरफम जे या मना कोई अंगांग ददी कोई की अंगांग मोई जे वायरल ओई हादी मैं इन्फेक्शन है तारे को इन्फेक्शन दा कोई वायरस खतना ते वायरस होबे बैक्टीरिया होबे अदे तो पे इवन एलर्जी होबे है को सुमो मैं हमसे तुम कॉमन होय अदा मेजॉरिटी दी हदे या मना दी वायरल होगले वायरल है कोई इवन हंतक द कोई दिबन नागिबो कोरोना से जो वायरस नि अदो मासु माना तोइबो सिम्पटम्स या बदम अंगांग द नाबो सिंग सिगी सिम्पटम्स सिंग लो खुबा लो खुलाई सिंग जे अदे मसा साबो खोपा अ सब माना इन्फ्लुएंजा लेरिबा अदगी पेरा इन्फ्लुएंजा का याम लेइ मसिंग का अखोइन सम कमन होइना पल्लब दको अदन अयाम बा सिगी लेरिबा राइनो वायरस एडिनो वायरस याम लेरि सि मैम से लोइना वायरल अदुना संदोपद जु लाइबा मोइजे हेक्ता दक दक त खुर हेक्ता माइ सगी सिक्रेशन सिंग अदे एरोसोल्स मैम से अखोइन खुदुरकपदा हाक्थिखरमदा पाइथोरकप मैम से संदोप अंगांग सिंग दको इवन अहन दसु नाइ नाबुदी अदो अंगांग दने हेना कमनली नायबको अदुना सुमो मैम से खोइना समलमना हारबदा खोइगी अतै म्याम लेरगसु इन्फेक्शन एंड एलर्जी की अनिजि नंबर ओइगली अदुना इन्फेक्शन हारगनो बैक्टीरियल ओइबीआई वायरल ओइबीआई अदुगा अयामना दि वायरल ओइगली अदुगा खोइगी लोकखुबा लोकथुंबा हाइ तारे को मासे करम्बा चाही मतंगदना हेना थिंगनबगे हाबे हाबे अंगांग सिंग सिदा को चाहिरम्बा चाहीदना हेना थिंगनबीबगे हाबे तो वो देखो कि चाही जे एनी एज ग्रुप ने इवन खोइना सुदुम अदुम एग्जांपल अखोइना कोरोना पिजर जदुम हंजुना की अंगांग सुना की लोइ नागे अदुबो प्रिविलेंट ओइ बाहाबा एज ग्रुप अमा हाइता दे खोइना 6 months to 6 years की मरकसिना खरे हेना नागले सि मरम जे कइगिनो हाइबो कोइ हेक पोकपदगी अंगांग पुक्तंगाई अंगांग सिंजे था तरुक मंगा तरुक सिबो दे खोइगी ममागे इम्यूनिटी न दुम खर नाक्चरेबा अदो नारो हाइबद नते नाबो यावी को अदुबो कमनली अदुना मागी ममागी इम्यूनिटी जे कोई था मंगा तरुक साइज हंधगे माइ मसागी खरा दुम हंधजरेबा माइ मसागी इम्यूनिटी हंधजरकपा अदुना मसाना ओ मसागी महिक म्याम जे फेस तोबो मतम हाइतार 6 months को मुजिको सिदगी न तोइन महिक म्याम जे मा एनकाउंटर तोरग मतंग अमा खतजु नते मतंग सुम थेंगनर अमौनागी तौदिना ख्वाइदि कमनली थेंगना मतम से कोई था तरुते हौरगा 6 years साइबो जे दे 6 years लान खदि अमु मासे अयाब महिक सिंग जे मा एनकाउंटर तौखरे माइगे लाइफ कनो सिदा अदि मतंग दे माइगे थिंक फ्रीक्वेंसी जे हंधरे महिक सिंग थेंगना अदुना माइक्रो अदि इम्यूनिटी अयाम सुम डेवलप तौर अमिना सुम हंधगरे अदुना 6 months देना कोई 6 years यामना सेक्शन में दकाले से यामना नागनबा ओय लोक थुंबसे नाबोबुदी एनी एज ग्रुप नाबे तो हाइबदे 6 months तगिना 6 years बक्सिने बा मरोइना थेंगनाइसे अदुदुगा अखोइना हुजिकी लोकखुबा लोकथुंबसिदगी ngakthoknaba preventive measures oina akoina kai tawba yabage akoina sai mamang de pansagra ayam viral oi haibani na ko viral haji de koi antibiotic su leibinati ko akoina hekta hidaga ma to thara phadonte viral ma gi course madum leijai aduna ma si akoina sai gi spread tawda prevent tawba ama adagi angang gi ma gi immunity fagaran bada फगरहन बा अमा अदन सागी स्प्रेड तो बसदि ngसा खोइ दुम ममांग दसु एनी खोइ दुम आइना कोरोना दुम पंजै जे माजु चमाना सिगी लोक तुंबगी वायरस अमनि बा अदना सिगी सागी डिस्टेंस थंबा हैंड वॉशिंग तोबा अदे ngसागी मास्क उपा अदगी सि मैम से लोइनम दरकार ले कनो त सागी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯞ ꯇꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯤꯠ ꯅꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯃꯤꯠꯇ ꯅꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯃꯅꯞꯇ ꯅꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯗ ꯄꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯊꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟ ꯋꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯗ ꯈꯨꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯟꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯩꯗꯅꯀꯣ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯦꯜꯕꯣꯗ ꯈꯨꯖꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕ ꯂꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯇꯤভ ꯃꯦꯖꯔꯁ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯛꯏꯕ ꯍꯛꯊꯤ ꯈꯟꯗꯣꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯧꯈꯤꯗꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯇꯤভ ꯃꯦꯖꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯟꯈꯠꯍꯟꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯗꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯍꯥꯝꯇꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯍꯟ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤ나 ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣꯃꯨꯛ ꯆꯨꯞꯇꯣꯏꯅꯤ ꯌꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯏꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯃꯣꯏ ꯏꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯇꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯐꯤꯗꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯐꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯏꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯏꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯏꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯍꯤ ꯃꯅꯥꯏ ꯐꯖꯅ ꯊꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯛ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯖꯪ ꯐꯨꯗ ꯆꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯍꯦꯜꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯇꯨꯝꯕ ꯋꯥꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯥ ꯁꯣꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯆꯥꯕꯁꯨ ꯐꯕ ꯇꯨꯝꯕꯁꯨ ꯐꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯇꯨꯝꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁ ꯂꯧꯗꯕ ꯄꯣꯊꯥꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯨ ꯁꯣꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯨꯝꯍꯟꯕ ꯃꯥ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯇꯨꯝꯃꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯉꯟꯇꯥ ꯇꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗ ꯇꯝꯃꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯑꯔꯂꯤ ꯇꯨ ꯕꯦꯗ ꯑꯔꯂꯤ ꯇꯨ ꯔꯥꯏꯁ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯁꯛ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯥꯛ ꯉꯟꯇꯥ ꯄꯤꯖꯗꯅ ꯉꯟꯇꯥ ꯇꯨꯝꯍꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯁꯟ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯇꯨꯝꯕꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯇꯨꯝꯕ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯔꯦꯁ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯖꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯁꯨꯝ ꯐꯣꯟꯒꯤ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯍꯤ ꯃꯅꯥꯏ ꯐꯖꯅ ꯊꯛꯄ ꯆꯥꯕ ꯐꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯤꯅ ꯈꯨꯖꯜꯂꯛꯑꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥꯏꯗ ꯆꯪꯉꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯨ ꯐꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯇꯤভ ꯃꯦꯖꯔꯁ ꯂꯩ ꯈꯔ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯞꯄ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯔꯩꯕ ꯈꯔꯒꯤ ꯂꯩ ꯑꯔꯩꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯒꯤ ꯏꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ मागी इम्यूनिटी से हाना फहनबसिनेबा दरकार ꯐꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯣꯜ ꯀꯐꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅꯤ ꯏꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯅꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯏꯚꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯣꯃꯟꯂꯤ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯟꯇꯤꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯒꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯥ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯁꯥ ꯁꯥꯕ ꯅꯞ ꯇꯥꯕ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯕ ꯐꯥꯏꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯋꯥꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯊꯨꯅ ꯍꯣꯜꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣ ꯑꯗꯩ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤ ꯏꯟ ꯕ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯅ ꯑꯣꯗꯅꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯒꯅ ꯗꯥꯏꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯅꯔꯤꯕ ꯖꯤꯡ ꯊꯥꯔꯤꯕ ORS ꯄꯤꯊꯛꯄ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕ ꯊꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯌꯔꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯐꯖꯅ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯞ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯄꯤꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕ ꯊꯤꯡꯅꯕꯗꯤ ꯄꯤꯅꯗꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯞ ꯇꯥꯕꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯤꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯇꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯤꯕꯤꯌꯣꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯇꯣꯟꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯁꯦꯂꯥꯏꯟ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯍꯥꯞꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯗ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯗꯁꯨꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯀꯟꯈꯠꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯄꯥꯛꯂꯥꯎꯅ ꯐꯍꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯣ ꯀꯟꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯍꯤꯛꯇꯣ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯠꯇ ꯐꯖꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯒꯤ ꯊꯛꯄ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯨꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯅꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯦꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯩꯑꯕ ꯈꯦꯕꯁꯤꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯪꯖꯩ ꯍꯣꯏ ꯈꯦꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯈꯦꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯎꯋꯦ ꯈꯦꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯦꯕꯁꯤ
English room da khoina kano term medical term ha ga de khoi wheezing rongkai kai le si de sor homba gi paring ji khujulak pane ba haidi any kano sina mahik oigera natraga allergy oigera manam torga khoi gi angang jingi natraga mioi ba gi khoi gi sor homba track se kitang kano khujulak pa legi mai gi nuksit ki channel se si restrict toksalak pane ba restrict toksalak poi je si gi makhon da tholai ne ba khoi jadum hui khungu matam da jinban ji khujulak khongidana aduna saigi maigi sor homai paring je khujulak matam na saigi makhon je sound ama thoeba samna wheezing sound se we tobudo aduna wheezing gore adida kaimba lok kumba leidana khotan makhon je khara grow launa khoina tongana sum rongkai na to kheba makhal natani sumaina thoi adu sigi thokpa je khujulak panina khoina si je saigi infection duna thoga any viral duna infection thoga ri hakchang da reaction thoga saigi sor homai paring khujulak pa ma adai any hakchang na hainadaba pot ama manam ama ata haidi allergy gi point ko koina kano ufun bu hairasi na ta koi gi leiga sarpu matam da koi gi pollen grains kain leiba ko koi miniam hainadaba asmana ba kanguna ga leiba ko sugumba dagi hui hodong gi sagi fur jing gi thorpo ko adum myam sina tarom mamon khonjang ka na se allergy gi type ta reaction thoga mai gi so hom khujan gi bdo sana khujan ma dane ba koina wheezing makon tholei je ado sum manata ba khoi parents na just na khoi gi respiratory tract ta na ton da khanau da lok khara leibi gi grow law ba so hek pakat na khere haib ju lei ado ta sai na adu nam khe banate adu je khoi sum lok le je bi sound thok sa bai wane ba khoina khe bu na airways khujulak pu ne ba khe ba hai je ko aduna si jo dum sai gi khoi allergy de gi tawraga adu koina any khoi gi exertion haktang gi khangcheng na chen magum da staircase ka tak chen magum da ngatang gi pakhapu dum khujan ba khe bu julai aduna khoi gi asma da ga tawnu se ko aduga khoi gi infection na thoga sai gi sorom bai kanu paring da khujala ga khe bu julai ana khe bai sana khoina easily haraga na sorom bai paring do any maramam na oirga khujala ga makon thokpa je sine ba khoina khe bai aduga doctor angang sina sum khe ba se toishala ba haibadi question raga kain akhoi kaino gumba asma gumba oirakpa yabadi leibra haisu khang ado sigi matang ju amna maru oibne mayam parents ni am pakhale ko haide angang da toin khera di hekta kona asma oladra na ko adu gumba kaisu di leite adu bu hoi on bu yaw yawdabdi na te ko ado sagi hoboda hanjan na viral infection thoga adagi monda kheramaga adum khara sagi 5-6 years ka lan khakanda adum magi adum phajaki bu lei adai sagi infective period to lower ko adai matung da sagi time to fever yaudana sagi nungdang dana hen hek kano so hormo wakhalak po sai khebado adagi time to masa saba fever ate yaudana masa je so ate wakhalak pa agi chen chongro hek thokpa gumba adagi mai sagi family history leibu gumba wa pa sane any allergy atraga asthma gi kano hereditary leibu gumba ko sum balain torga dum olak puju yaudabdi nate adubu angang ama ekta kano pi ingai matam se ma je toine khegale toine nebulize tore ma je chawra ke hekta asma oladra haibdi nate adu kaisu ayamno onde kaigino da adugumbo olaga di hujik se ahan lairi sing kaino da anga huji haire huji matam si yamna khe huji yamno angang sing si am khe raga hospitalize tobu matam ne ko adu eta di huji hospitalize khe raga tori myam je lo in future da asma oladra ha di in next kano da after say tara amu kai mu le kan others like chinga kan de loina asma patient nga ngai ne aduna kaisu hekto oni habe ki pakhani ai leite tobuda bu khoina section medium darkar oi kai mu mai khe bu hanjan khe dana without fever without infection ko any kainoma mai gi allergen hai tare ko haina aduma tor heta kheba fever gi yaudun tor ga disum on gibju yai dana section medium darkar le adu bu mayam dai hekta kiningai dil oide hekta asma on do natte ado doctor akhone sum thengna zabada ko angang se nab se haibadi lok oiro nab se lok khuba na da lok thungba nab se dum numidang ki matam thenga aga na hena nab henjalak padawna uiba sisi gi matang ja hapet khangja sigi matang je khoi kano ne khoi je jo amorom da explanation bodi yam leire adu bo chum jo khoi especially pung 12 matung je angang sing je adum khara so homo wagal le khe ba hing yam togal le ai nonga lagi hek nungdin ayung din hek angang je king law leba nungdang ne da ke to ji maram sina koi hakchang da jo khoi gi steroid cycle leijeri ba khoi gi steroid ki mai ge puthok pa gi chang adi hanthaba chang khoi hakchang da jo khoi hakchang hai je tare ko adna sum basina khoi sum bagi steroid have possible anti inflammatory hiding asagi any allergen amna any viral infection amna thok pa jama asagi
ngakthokpagi kenose ngakthokpagi mongonda anti function ne mai se ko ado afaba pot ne ba ado sumo pot se khoi gi nungdang hing da mai gi secretion hai di mai gi hakchang da leiba chang di hengkap pa handaba leiba nungdang dan khara handaba na sumo ko aduna sai gi masa sondaba matam gumba adi kebu gumba sai gi anti inflammatory action ding khara handaba aduna angang ji nungdang da ne hena kano tawgale aduna sin maram moy nungdang pung adum mayam basing se adum mahing theng ka da pung trauma se baro motong da khebe hengkali khokali ana sigi adugi kano sin oigale maram hamba yam nungai je doctor dagi makhata na khangjaningi ba wafam kya leire dubu break on khatang lawjagi ge matang swai sida break on khatang lawjage break tagi yamna thuna hanjarake impact health link mit yeng ta duna lebiu. Patients with kidney, ureter, bladder and prostate related problems may avail of free urology OPD consultation on 26 and 27 September 2023 from 10 a.m. to 2 p.m. and 15% concession on relevant investigations and procedures. For appointment, please contact Caesar Hospitals. Khanghanjaba Impact TV ki LCO singi mafamda khanghanjari madudi LCO singna thagi thifam thokpa bill tang tara manga fawgi manungda thidokpiyu karigumba thidokpidaba thoklabadi mathangi nomet tang tara taruktagi adomgi SMS portal block tobaga loinana subscriber khudingmak basic package ta ondo jaragani karigumba makhata na tang kun fawda thagi bill thidokpidrabadi thangnaba tang kun mathoidagi signal disconnect tawjaragani disconnect LCO singna atonba bill sing clear tawraba matungda signal connect tawjagani khanghanjariba manager Impact TV mayam bo amuka na taram na okshari ngasi haling ta khana jarami ba topic asi cold and cough in children haibadi hoje angang sing da toina thingna ganba laina laiwong ama oiriba lok thungba lok khuba haiba hiramasi gi matang dani loinana hiramasi gi matang da kupa warol khara thambina ba khoi gi studio da lengsin duna laibiri ba expert asina Dr.Yaikhomba Taorem Child Specialist Angel Children Hospital and Vaccination Center Uripok Achom Leikai ni Dr. Bo amuka na taram na okshari Dr. Huzik mamang da su angang kheba so hon ba nuai ta bai matang da khara panbi kare da makhata na khangjaningi sina akhoi angang sina sor hon ba da ware nuai tre haibase khoin ma taw karam na khangade magi mawong se laiwong se kamaina ulaka da ke haibase khangja si ju yamna maroi kaino da si ji khangdaga de khoi khoi gi doctor gi sai gi manata chappa khoba thengda doine ba aduna sigi danger sign ni khangba darkar la yam phajaba question ni aduna khoi ayam badum mama pasing di khangmane khoi Manipuri metilon da haigadi sadong khappa kaina chu leibune ba angang sor hom da sadong khappa khoi sadong khappa haije mon khoi gi rib case ki makha se da khara kuchan ba khosan budune ba chamna hairabada aduna khoi gi angana sor mu ware haibase number 1 da khoi gi sai kheba sound do tabu chu yai mapan da ko adom angang nangandi mu da tare khole haibusu lei ada ayamano bude khoi phajana stethoscope na yengaga phajan tabu chu lei ko adagi khoi gi angang ji thuna sor hone ba hana chum no hon bani muhute am khara thuna fast breathing ai tare ko adagi khoi gi sadong khapai ji sai khoi gi rib case ki makha sai khar kusal hon angang kusal ga si thabak si kusal hon sai da kusan boi bi nak he makha sai da kusan bu yai ko adagi khoi gi angang gi na ton je so rom kan da khara phe ka ma ko hon bam lei ko cham ma ji hadi yamna adum ubudum khamba war hon ma khoi gi khoi medical tamna nasal flaring ana ko aduma phe tor hon lei adagi ma angang si pra kano toxic look ko hadi yamna waba chokthap man ba do ma je kai no da ma sai sor hom do phajana oxygen jo phang thadi man chokthap waba do product ta ba do adum ba adagi su mo myam si adagi chau thabu sing ai yarak ta ba leidana ko sumaina tawdana sumbugi warap ji cham chamba khoi gi parents sing da thuno hospital da pu ba aduga doctor kano da su mo matam si da di aina ju parents hygiene ji amanam da sum hospital gi setup to pu na phai ba suppose angang ji oxygen darkar le reng khalo sum atopa sum telephonic kumba treatment tor ga leiba matam mahan ba pamui ba ko adu sum ji hospital setup ta magi khoina nebulize ga tori ba kholi ba nebulize to ba kai che sum kamba oxygen darkar le oxygen pi ba any injection darkar le injection pi ba sum ma ji khoi hospital setup ta leiba ngatan aduna matam thengda da bi gi sana thu na puri gi phai aduna si da khoina delay to da ba ayam mamang da su panchagre nungdang da su hena thokali nungdang da thokpa matam da su nungdang oire hairaga ta ayuk ngai ba nataba ko dum ya ge dum nungdang oire su nungdang da facility level jaga da dum pubi ban phai athu ga da ado khoi gi lok khuba lok thungba gi sida antibiotic
थाबसे सिसे थाजन बसे तुम याब्रा नत्र थाबसिमा तंगाई फदबा ओइब्रा है होय सिसे तुम ngसाइगे हौबदा खोइगे मरम कोज हाइजखिबदो अदुगा तुम मै लेने कइगिनोदा अयाम वायरल हाइबनिना वायरल हाइबसे खोइ एंटीबायोटिक खसु थारा चंगदेबको अदु अंगांग लोखुबा अखोइना पेरेंट्स इन हाइजनिंगिजे कइगुम्बा अंगांग जी मसा सारबा लोखुरबा नपतारबा प्लस डायरिया गुम यावरबको सिगी सिम्पटम से साइगे डायरिया है कोई थी पोंथिनिंग की पार्ट अमने ओवर डायरिया वोमिटिंग एंड डायरिया अदगी सोना कने रेस्पिरेटरी की सिम्पटम्स है दिंग साइगे लोक खुब नपताब सिनेबा सोर मै परिंगिना सी अनि जी पुंजलग सिम्पटम तौरगदी अयाम मोर देन 90% सी वायरल ओए से खंगबनेबको अदुना सिगी साइगे लोक खुब नपताबा मसा साबा प्लस डायरिया सिम यावरदे कोई अदुम एंटीबायोटिक की रोल सुने लेते मोइस मोजे अयाम अदुम अया मोर देन 90% अदुम वायरल नियम है अदुना एंटीबायोटिक हेक्ट थाजंबसी कैसु अर्थ लेते अदुना फरक तौरगदी हेक्ट थासेब अदु थारगसु कैसु फगंदेब कैसु कानगंदे अदुना एंटीबायोटिक याउदबिदा नसागी खोइगी मसा कंखनब होनबा सिम्पटोमेटिक रिलीफ फंगनबा ओइना पीबदुन हेन मरु है ओबगी डायरिया तौरगदी मा डिहाइड्रेशन चत्तना मसागी हाइड्रेशन मेंटेन तौ ओआरएस पु पिथाजु को सागी अतै तै मागी चाबा याबा थकपा याबा तुम ब्रेस्ट फीडिंग दि कैदि लोइ तौबिबदो अदुन हेन मरु ओइ अदुना एंटीबायोटिक से थोइना दरकार लेगंदे तौदबु सुंगलै लेतबदि नत्ते माइजु लेब तंजा लै हाइदि समटाइम्स अखोइ निमोनिया गुम्बा तारकपा साइगी वायरल इन्फेक्शन दगी कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है साइगी चुमने मसा सोंधरिंगाई मतम सिदा बैक्टीरिया जो चंगसलग नासलक यावे अद देखो एंटीबायोटिक कवर पीदब यादे अदगी अदना अखोइ अदगी मरम दो साइगी वायरल नतब कइमो बैक्टीरिया और अखोइ एनी ब्लड टेस्ट कइदा बैक्टीरियल कोज और तादि एंटीबायोटिक थादब यादे बट कॉमनली साइगी वायरल ओइबनिने हेक्ता होबद एंटीबायोटिक हेक्ता पीबसि कैसु कानगंदे अदुगा अंगांग द मसा साबसी हजकी वायरल ओइरगदी फीवर जे अदुम 3-4 डेज मनुंग अयाम मेजॉरिटी अदुम मथन द फीवर जे मथन द सबसाइड तौजे कोइना पैरासिटामोल पीरगा अदे अथाना सब मानना साइगी माइगी मनप ताब खोप माइ कोर्स अमा लेजे अदुम within 1 week अदुम चंगे अदुम अदे समटाइम्स कोई लो खूब से अंगांग द up to 3 weeks पर खूब याय बको बट कॉमनली एन एन एवरेज साइगी 7 to 10 days को अदुम खूर अदुम फगल्ले अदुना अखोइना हेक्टा एंटीबायोटिक पीरगा मिनिनी हुमनी द फलौना फबसु ओइगंदे अदुना खरा पेरेंट्स जो पेशेंस लेब दरकार ले अदुगा कोइना जो पाखत पनी पेरेंट्स ने तो एंटीबायोटिक थारे खुद तो फगद्रा हाबेगी रोंग कंसेप्ट अमजु लै अदुना एंटीबायोटिक थाजलग हेत फदौ नते अदुना कितंग पेशेंस लेना अंगांग जे पिजो फिथकपा साइगी मही मनाई फिथकपा अदुदा हेन फोकस तो सिने कोइना पेरेंट्स ने हाइजनिंग अदुगा अखोइना हंदक की मतंग सिदा हाइतारे हंदक की सीजनल चेंज सिदा अखोइना अंगांग सिदा थेंगनाब अंगांग से अमुरक लोक से थुंग्रबा मतुंग अमुक हलकपगी मौंग थेंगना जेबा अनिरक हे सी मतंग खितंग खंग सिसिसु यामना पेरेंट्स हजु कोइना पेशेंट येंग हम तोइना हाइबु पोनेबा ममांग हप्ता दा नागिदिंगारी अमुन नारी जाजे हाइदि हंजन हंजन लाकबदबु इकाइरि कइनो तोरिजे हाइबगी पेरेंट्स की यामना कमन ओइबा मोइगी क्वेरी मनेबको अदा मसिसु इन हाइजिनिजे नसाइगे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकी वायरल इन्फेक्शन लाइन लोक थुंगबा हाइदि मसा साबा लोक खुबा नपताबा सिगी पोसे अंगांग दंग साइकी एज ग्रुप तो यामना कमन ओइबनिना अदि हुजि लेजे महिक से वैक्सीन अको साइकी महिक से अम खतनतेबा महिक से याम खपोनेबा अदुगा ख्वाइ मसिंग अंगांग द नागन महिक सु ख्वाइदि मसिंग यामसु साइकी वायरल ओइरे अदुगा साइकी लोक थुंगबगी सिम्पटम्स ओइबा वायरल सिन मो साइ ख्वाइदि यामे अदुना अखोइना अयाम बनदी हंजन हंजन नाब नते माइदो अतोप महिक अममु नाबनेबा सपोज मोइदे लौना गनबा कनो महिक अतनीना अंगांग द ग्रुप तो कोई अहन दि पाक लौना दे कइनो अहन दे कोई इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप तौग्रबनेबा अदना अंगांग स्पेशली कोई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सिंजे मा अमन नाब फरकांदा अमुमा फरे ने स्कूल चपसदा अतोप महिक अममु चेला पोरपै वाने मै सम अंगांग मरता शेयर तौरगा अदे मा नमु अतोप द पिरम दोइनेबा अब फरगा मो अतोप फरेन लाकुदो मा पिर अदु नागिदिना मै अंगांग मरता खरा कॉन्टेजियस ओइबगी शेयर तौरगा अदुने मेनली बेन द तोंगे मैम द पुलप लेजे अंगांग अदुना अंगांग जे साइगी डिस्टेंस थम्बजु यादे अदि मोय अमगा अमगा कोइ पाइ पाइ सानादोइनी अदि साइगी नातोंदा नैबा मित्तो नैबा खोइना फनामना प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स फनाम हाइजो अंगांग दि फॉलो तौपोते अदुना सुम स्पेशली कोइ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सिदने हेन तोइना नागली जे सिगिनेबको अदुना महिक सि मोय हाइरदि मोय द शेयर तौइनेबा अदुना ममांग द नागिबा अमा अदुगा हजिक नाबदा अमा सि डिफरेंट वायरस ओइबगी चांस हेन वांगेबा अदुगा होय
hana mahik kharju lei ado hanjan hanjan nabuju lei mahik immunity develop yamna short oina oiba amuka infection to amuka nabuju lei tabdi na teba adu ayamana di mahik singje different mahik na sum share to na bani moi aduga okoina angang singsida mamang da budi doctor na pan bi kre haibadi mai gi immune kangalhan base yam da ka taena ado moi gi tamakta okoina yum da odum lawzaba yaba khoi gi ma gi preventive measures oina yum da lawzaba yaba kitang pan biram adune khoi gi icham chamna yamna kanna khoina ata ngamoi da ba wa yam haibuju kana de ta sing hagadi yamna common noiba parents in line su thokpa harigadi ngasai dum mamang du panjagre angang tum majam maroi tum dana immunity di kalloi adang sagi ama manas hek na khraga amuk chalaga mi atop angang namu khujalaga ma jo amu hanjana amu na bado hidak na sum thar ga antibiotic sum thar phadau na tebe ko adana magi mathang da immunity kan khala bado khoya dagi musida khoina vitamin ga putak thage immune booster ga pakthak thaga ju phadau na tebe asagi hobada ki breastfeeding masi de loina mi yam khuding loi khang nei rabani breastfeeding habsi angang immunity kan khali na gan de khang nei mi ma mayam no yam khana da honingi ko aduga yum da tumbaji hojikan sum khoina sum yeng bada parents sing jina angang sing nganta tumbagi kano se parents ki mo angang de khoina haibu ya roiba uttabu ya roiba aduna kai angang je tumbo wala gadi masa soli aduna angang du di chakpi je thoga nang nganta horen pung ni pan tummo so aduga parents na khoi pung baro tumge di kasu ya roiba adu ma je dum hawala lejen adu parents nang sum phone tv yum yeng le mo ju phone tv dum yeng le ni aduna mayam parents sing loina screen sing je loina off toroga nganta chak cha thoga angang moigi matau tamna bang anta tumaba adu ta angang se phagi night ki sleep se phajana sound sleep oina phajana phangjaraba adigi chaba thakpada ngasai gi dietitian butana gera pediatrician butana gera magi kari chaba yai 16 months faraga di magi semi solid food ka loina hapok to nina kari kari chaba chadaba comment kyam chaba khopa myam do hangdana chaba thakpa diet se phajana pijaraba adigi man sai gi conversing se koi gi mahi manai haitare ko angang na narak matam da koi ne pi se mahi manai je mayamna cha gumba coffee gumba adagi heta hainaba poni moi jasik mai addict chu bopot amni adi cold drinks haitare ko adagi ice cream gumba sum masdi angang da phatte ba ko adi khoina cha ji angang yam thakali na adi cha di thei edi thakte ga haiba yam khoi yam yawi parents ko adu cha gumba coffee gumba khoi gi angang caffeine gi saruk yawba sum kangbu sing je phatte ba haidi moi je kai gino haitadi khoje tumning kana sa thai ko tuning coffee the aduna ngang da jong sa gi tumning magi sleep ki kano si moina interact ka to weba disturb to weba ko sim jule jare adagi amasu boda moi khoi hakchang da ngang gi nutrients ing absorb to boda moina kano interact to weba moina disturb to weba isam sam ha iron absorption adi calcium mo absorb to kana sa moina thakpi yeba aduna angang na afaba nutritious weba food am chara ju kai ma cha ga loina ka sasan thasen ga to ta di moina adugi kana bu ngai eba ko aduna adi plus adu khatanate khoina cha guma coffee guma thakpu je khoi ahanju mangai adum yunghan ben toi aduna sai khoi ding sai gi hakchang da hydration maintain tauji ising yam thakchi yam hairim ni adi da cha coffee thakse laga ding sai gi yunghan to khimni hele aduna amrom da khoi hakchang da ising lokthok po pot ni na moi sing je khoina angang naringai matam da avoid tawnu phai use nadam matam da pi thak tawnu phai cha guma coffee gumba adagi khoi cold drinks khoi carbonated drinks sing ko sum ma si phatte adu moina thakpa ya ba khoi hydration an hai je thakpa ya ba sing se khoi gi adum breastfeeding loin asi best oire adum anytime ko adagi ising adum thakpa yai adagi sai gi champut gumba soup gumba leri ko adagi diarrhea gumba yaw dum matam da adum ing da ba adum fruit juice pi ba kasu kai de so ma adagi cow milk ke pibam to mai gi once anga amna sahi ma hing de pi lo yai ko so ma mayam atopa afaba liquid myam si pi je haibani ba khoina liquid hairga ta cha coffee na te ba ko aduga marak thana khoi gi hujikan se manipur gi oina dengue gi case yam thengnari ba sida angang sing sida dengue infection siga kamaina leiri ba ge habi su kitang khangja ho hoi hojiki matam ji oina ani jam kano dum para chali haitare mayam je pakhane adum radio da zo sigi mayam ma information mayam piri dengue gi adagi lok tum ji ma adum aroi bi kana nanari angang da ko ado parents hajani muje dengue yamna su kiningai di oide amna pakhaningai ju khamdo nate kano si ju virus ma khalam ne dengue habi ju adun sigi jo khoi kesu antibiotic leite aduna khoi ha ma da preventive measures no maru oire
kang chik taba khotaba ko kang chik ni especially khoi day time da chik pusing ji ko nungthin da ju kang chik tana bo hona bi ba ya man ho ki kang sadoi ba kang ji nungthin da chik ko sai ge Aedes aegypti hai bi ko aduna moi si kang nungthin nungdang loina kang chik tana hona bi ba aduga hek question akhoi na he hangba ek masa sadi dengi na ramada test tawjira hai ba po ma lei ado test chi taw busi koi phatti hai banati ado koi na practically wari sana kanda test positive oireng khalaji angang da eta test positive oire do ta sigi antibiotic si ma hodam si hodam kaisu leite ba ko aduna khoi han ba hek first fever guma lera pu kholok pu matam da atai kem to dringa da dengi matam ne dengi given khoi mind da thamjara ga ju ko mai gi khoi na hai je dengi symptom du bi khang ba khoi knowledge aware oi ba phai kan mai gi high grade fever guma lak pa khopa adagi tang na ba masal na ba mid na ba khopa hai ba ko mai da thabak ta ke gi da khoi gi angang ba rashes lak pa khopa kai ma hai ba lusala kan da no so hom wa bai de gum bleeding to ba nose bleeding to ba khopa myam am le du bi ko ado so si myam je ekta lak to na te si di adum ha ma de fever ni fever adi suma matam da khoi na mainly ngasai cha ba thak pa potha ba jene ba dum aduna any angang na any kind of fever lakpa lok tungera degi dengue na gera ama to kan da parents ki dum sab mani any kind of viral infection da sab mani sai ki potha hanba angang si mahi manai phajana pithak pa hydration maintain tor thamba duga nutritious oina pija ba sini sida kakta focus to wido ne ba hek to kaino se khoina doctor chalag antibiotic ma tharaga ma tharaga adana tib aduna yum gi home ne hek na ta di masai gi hoi paracetamol pi tare masa saw paracetamol pi tare o bana o bai pi tare kaino da o bai hidak thadra gi pija jule othor kani adu di maru oi adu matung den sai gi yam na mon da nutrition thuna phangada ba pot chai pija ba phajana mahi manai pithak pa phajana potha ma duga dum matanda recover tawjar ka da ana bane hoi serious oisang bi khokhi ba oiga na sai gi hospitalize tawden ko adugi matung ina tawtare but first di han parents pakhatna sigi pot chai masai gi pija pithak chamani any kind of virus mamang da so corona na gi matam da so dum hai gi asum angang da angang oigira han oigira chaba thakpa phaji mahi manai phajana pithak si phajana rest loji si tingi da so apply tawi any kind of sai gi lok tung viral to apply tawi aduna any viral infection da si lo apply tawi potha ba sini ya maru chaba thakpa phaba mahi manai phajana thakpa potha ba si aduga aroi boina haibidi akhoi gi angang sing da vaccination china lawriba magi thaudang si matang kitang khangjaw aduna khoi hoji se tam tam nei ban india gi government indian government gi site jo vaccine je khoina phase wise leram daba private kapam daba sum kapkhale ne moijo kaino last di konadi finally hai tare ko hoji private kapa government kapa vaccine manana lakadoi ne ada government ki everything is free the pirak pagi amuta loina du gi heta private ta phangba myam je amuta piba ngam dabai wane hoji cervical cancer gi vaccine gi dum kapa hore matam khari mamang da khoi gi kano pneumonia gi pneumococcal vaccine kapa hore adui mamang da khoi diarrhea gi rotavirus gi piba hore sum sigi myam je hana private ta khatang phangamba government ta phangam do pone hoji je government jo one by one hoji typhoid ki vaccine jo laktore government ki ko smai some phase wise loina laktoi ne ba aduna vaccine aina hiding is vaccine hai yam phaw poni nadring ai da vaccine amang kapthoga sai gi morbidity hai tare morbidity mortality natra plus sai gi economy hai de pesan thai ju kan ba pot am yam phaw pot am aduna research mayam torga thadrok pinjina vaccine dum kapthok pi gadam ni aduga huji ki oina ju lok tung moi ja ko flu vaccine ha belai si flu vaccine ha jine si bu kap ga di hekta angang lok tung roi habit nati adu bu school going children sing da yamna commonly sharing tori ba mahik amane mana ngak tu ji ko aduna adu khattu natana sigi flu vaccine jine angang da di even moi gi immunity je khar share toraga kano da corona de ho khar ngak pogi part leina atop viral infection de khar moi immunity akoina share to bolai ko adumain toraga hoji ki flu vaccine se dum kanai adagi asthma na ba kheba khop angang kano patient sing da ka pa kanai aduna soina kana basin dum kathok pi ba recommend adum towi haibidi magi matam du gi vaccination se matam vaccine aduga khoi gi flu vaccine hai je hek ta ka pa ge to ji angang lok thum ko pa je sung na ro haibu ji na te adu ju moi gi frequency di phram han dai kai na control to akana da khoina kamali nagan bam de ngak khibjina atopa khoina vaccine lai taba mahik amna na changa ga dum na di na ne ba but still yam nagan ba por am ngak ki bai se dum still kanai yam ngai je doctor matam sulo silakle aroi bada miam da message akhatang pibira message se adum kasai gi khoi gi lok thungba yam na hojik ai gi experience ta manipur de yam kan angang sing yam kasai gi
yam kanan nanai aduga hospital sing yamna admission rate su yamna wangli aduna yamna kana sigi pakhatta bida sagi chamna sagi angang gi masa phana bo ina honasi yamna kano se pija pithak hena focus tausi ado itadi mana school chalaga su atop angang na khujalaga su magi immunity du faradi monda yamna symptom du leiraga su natraga leitabu su yai leiraga su thuna phalong phagini aduna focus yang sai mahik tu di angang no thengna du ama khatta te mayam ne thengna magi life span ji da angang amna mahik sing du loina thaira kaisu chawbu ngam pote ma somewhere dum thengna du leiramni aduna thengna bu matam da masaji kanna ba preparation du to bune na phai aduna afaba chinjak pijasi angang phajana tuman jing anta phone yarigi thaduksi aduga soina angang healthy children ohensi haibadi masa mau phana leibasine ba khwai maru aduna maruni kaina da mahi khuding changa sum antibiotic sum thabagi adigi hospital sum chapa doctor sum chapa sum parents ki matam sum mangba paisa sum mangba tawduna ba angang masa phansi am nungai je doctor gi mamal yam lo matam khara kai thok piraga haibadi akhoi gi angang sing da toina thengna gan ba lok khuba thungba sigi matang da kanar wa fam gar thambi bagi damakta doctor bu hana thagachari Mereka ngasih kita makta di matang swaida impact health link loisin jari matang ki chayol da anoba topic ama umu puduna lakcheke ngasih kita makta di kurum jari